ka National People's Party Shillong City. Hakas ngibaar kalalait ban bu jingtho siya mission director ka State Rural Employment Society. Ban panjing pensyai halor ka jing penduno ikibabun kikam kibalait bakala da ban penbana. Uba Anthony Nongbri, uba de working president ke NPP Shillong City. Haba keren syakilat thai kubor ulai thu bagi babun kikam balait balada penbana. Nadu usnam arja ka kendai Henry kane ka tanat rekam kendet. Kala penmi jing penbana bakala penduno namar bagi nong tepkam kimkot syakan 20%. Ulai thuru baka bapan lengo kade hadin bagi samlai kala pendap. Bantho eki exam baru eki interview. Balapan long da kanehi ka tanat serkar. Henry hadin kanai benai. Kala penbana penban baya kini kikam laweng no. Kumta ukan turu yo menteri ka tanat CNRD blok ba Hamlet Sondoling. Bon peit lem haka baya de bakana kakam. Katkum kajingi thu uba Anthony baki don daki hajar ngut kisamla kibat tepkam. Bacis Pak Tam, kibala pendep ya ke interview, haki tanat rekam baper jangka State Rural Employment Society, bagan thup ya ke kam State Director, Multitasking Staff, Asisten Akuntan, bat kiwe. Dengan jungi hang ni apa additional secretariat akan nika. Sini tolongkan ya kendu yang CV Chakravarti Sadu, berdua ini IAS officer, bolong ru mission director jangan nika State Rural Employment Society. Yang mereka jelas jungi. Mereka mesti melak menyakandu nomor kejeng bangdon jung. Ini mission director office. Mereka labu nak tangi ketika city. Haka bangi panjang sai. Kalau kejeng penduk no. Ya kam kabakil adab ban advertisement. Haka senam arajar kat kendai. Hak nyutrik September arajar kat kendai. Haka bakil ai advertisement balakam. Haka babun bak kena sama jungi ki apply nak tentang ni kam. Hei kita pelongi ban Pak Siti Sadu pelongba exam kam kila apply sama nama arajar kat kendai mat tunjuk nak bentak kan kam pun bak sama kila apply nangit bagi usah dengan gatnat kinsap pensai kembah hak bedai kat nungut ki sama lagi bak apply nak bentak kan kam haba kila apply kan kam kila depan scrutiny ban miknya ekipot kislah yang kena sama buat kam jam adin kita kila depan pelong ya bertentas exam nampak kena. Ada yang pelada berpeluang ikut tentas. Haga hatra arpau trik noboba arjar arpau. Berkunjung hatsan trik di sembah arjar arpau. Ya ke result yang bertentas. Banyak interview la pelong hak trik naik trik naik beri arjar arpau. Apa kendet kelong bahadu kendai benai kanti. Ke result yang ketak interview kam semiksu. Dikumta kini sama lawan cengi ban ut ban kerpat ban buat lem ya kalak kelenti kuno ban yuk jingsam dia ka arpu artarik November kemudian hadian kendai benai kini ka tenat yang State Rural Employment Society kalau penmi ya ka notice haka baka ong bala I regret to inform you that the recruitment hereby stand cancelled on account that none of the candidates could secure more than 60% in the recruitment exercise conducted by this office. Kajingkli jongi yang ni officer body mission director kalau ka hatu ka don em ka recruitment policy nak bentak samla balada dai ban kentai yaki bagim pot ya kata 60% balik kentai duduk ke por badan tag ya application balik ban pernah retentas balik ban pelong interview tekali kabu yaki bupun kena sama kita apply ni kam kajing dum kajing lingo tekum ta mungkin nong tre sampai bak dari ke kam jongi ban pilih yang ni usadu bon ajing sai nak bentar sama kam jam nomor lada uang 4% kim secure kini candidate kalau belum nak bentar ki technical post technical director berai nak bentar ki MTS post ki post pion post Rafael dan kam 60% berpas kayak gini berbalik reject lada interview pengi kepat ajuk for ya menteri berkemi ya kan CNRD Pak Hamlet Doling berkemi lem ya kan gijing sama wat kam jam kiwa kita lagi totally post jaga belasu cancel nak untuk dalam kajing saya yang kini kena belum dapat interview. Beli kita nak ban, yo orang kam nak ada interview. Nak pernah joki bikin rung berasa dan kami dekat cancel. Tekan ni kamu long ke bamla belum. Mana kalian yang ingin kerpat sesian ya. Hamlet bagi officers juga ada jong screening committee. Semua ban pensai yang kini sama diberi hajar. Ya kami nanti yang kini kamu dibalai. Akan nikah tenang. Kantam nak jinglong jangan ni pandemik pun dipuslai ya kajing bam kam jam. Begitu kita pengkrep hai lagi. Ada kawan bukan ni
kakta sibun bat ngangit ba lada kinong yang lam jongi kim mi kim pe lang ya gani kijing jong gini samna kalong ka ba ma hadu kata-kata ba kiwai ru kin sadu mensim ban apply kam nang ni sakmat kiwai ru kin pengkrek su ile dia ban nang ile na utak ka sa pos ibalat gani department belong state IT manager way pos state finance manager way pos human resource manager way pos MTS way pos class 10 pass training director state planning manager assistant account multitasking staff nidon ya ke record hang ban peni bekna bila saya select nak minta ke interview bagi masusi kelomba ke result kami haba kami pat kami dah kejing nduk no ya kata